Hello, Jotrono Sari Kaham. Kakla Kaham no Tona Hane. Ke tini kisi sa kaisa kelas klein hani phaika. Bus kango TET exam tongo tai PG entrance tongo. Ke especially Kokborok roni bagi tini chikon cha video sunamnani nai tongo ba khlai tongo. Kangke jotto student doktor kakaham tai sibaya faro norok bus kango norok ni MA Kokborok entrance kaham kerlai ke jerna hne wan suk tongai rok o video ni bising tui jodi nor ni kisa sik pone help lung hangke belai no khatong thok nai ke faidi bus kango habai kesa nai legira na haita ke omo kesa at schedule inke omo tini Kokborok MA entrance rate tonai rok ni bagai o video very helpful ngai hne wan suk ong ke norok je candidate dok norok omo nugui chajagan haima tongo gamke omo kaisa ang obo ko manka computer ba website tongo inke obo ad schedule honi inke jeng ad schedule bisingo jeng tam saime ya phano jeng ad schedule ma habnai ma danai hene jeng siri khoklai mani khana gawa nukha go ad schedule nei jeng abu tamo ganggaw Indian constitution ni kaisa खाजाकवा नहनि माना सनामजाकवा नहनि माना अब कैसा राइजा songjak tong kangke a jagao ad schedule huma jagao language tongo 22 language inke sini bharat ni ba sini india ni ad schedule hone সংবিধান je sanamjakma jagao 22 ta language tabu joratui 22 ta almost hoisei india ni language nei ba india ni parliament ni language nei sanamjaka ba chongina jakaba ad schedule a language ro hapka hangangke bini kwbangma facility tongo bini kwbangma je language ro developing ya khongangka abron develop khanya bagi koto kichu fan tan kwbangma sopai hangangke a language ro develop ngo ba a language ro je kok sanai ro borokni kwbangma mantai soktai ro manu inke o jagao tabuk suk jora tui ad schedule kaibusuk language tong gangke tabuk suk jora tui 22 language se india o ad schedule habi manfu gangke tirpron se kwbangma language tong jemon bangla Kokborok Manipuri Chakma nini ko tai munda south along hayake kwbangma kok tong gangke sini tirpra sana thangangke Bangla by Kokborok kha sini Tripurani official language ba o Kokborok by jeng application ba sini parliament ba sini Bidhan Sabha ro jeng kok saiman unke tabuk o jagani question rok phayo inke ad schedule lokhonai jeng MA entrance ba sini BA level o jeng ad schedule lokhonai mungsa ma poriya हाइफनो जों ताबु फाइमानि नुगु अ आन्सारक अ जागानि आन्सारक फाइ के स्टुडेन्ट अफ साइमेना बियांनि फाइ दं बा ताम फाइ दं गांगे जों एड शिड्युल होनै जों कलेज लेभेलाव कुन जाफानो मा फरिया हाइफनो एड शिड्युल लगनि क्वेश्चन फाइ गांका आबुन तिन आं तिनि किसा भिडियो गे जों फुइलानो अरनि ताम पयनाय गांके एड शिड्युल ब दाराव खबजा आपतिरो जों बा ब आर्टिकल खबजा अबरो आसं नांगलांकर आर्टिकल दङ 344 1 बाय 351 o jaga o constitution ni article o ad schedule ni kok sada tong ka jeng abono nanglak ke jeng o jaga o tam nangna hinga ke ad schedule kai bisi language dong abo puila mukosto maklai ra ba jeng abono muitu manar nai kai koro ek number assamese Nepali Gujarati Hindi Kannada Kashmiri Konkani Malayalam Manipuri Marathi Nepali Oriya Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, Bodo, Santali, Maithili, and Dogri. All 22 languages, about 22 languages, common onka ad schedule ni language means sini ad schedule kaibsu language tong hone pan phairi manoge option 21 22 23 rogni phairi manoge norok 22 eba 22 engka ad schedule language habja Inke o jagani o pera no sim sing naine o kaini pera inke of this language 14 were initially included in the constitution inchao Geseng সংবিধান 14 je ek nismi 14 jora omoke puila ono include ungkha ni chao means
जेफ्रु एड शिड्यूल चेंज जाखा जेफ्रु एड शिड्यूल नंखरका बा जेफ्रु सनाम जाखा आफ्रु पुइलावनो 14 टा भाषा संविधान एबा एड शिड्यूल हाबजों से ओके बुझुगा 14 मिन संस्कृत जरा एड शिड्यूल पुइलावनो तंके आ पुइला बो बिसियों खा जों आबरनो बो किसा साइमान लायानो पुइला बुसों खा जों आबो लासो नाइलायानो ओके Sindhi language was added in 1967. Okay, 15 number Sindhi. अब के 1967 ओ 8 schedule हापका बा 8 schedule language नहीं नाजाका बस गनर अब मा परे Sindhi बुफ्रो language add का के 1967 नो 15 number को Sindhi एंके तारफरे thereafter Timur language Konkani Manipuri and Nepali were included in 1992 के ताई तीनटा language 1992 ओ ताइसे रिवाइजिंग का बा एड छिदलो ताइसा language हापी खा बा दाजाक फिका अबं कांके Konkani Manipuri and Nepali गांके अबं का 1992 ओ 1992 का बिस language एड छिदल हापका हनि पर क्वेश्चन नङै मान के काइथाम Konkani Manipuri and Nepali इनके 1967 बोल लैंग्वेज हाफ एड शिड्यूल अंगांक आबुके सिंधी इनके आबुनि यागला सब्सिक्वेंटली बोडो डोगरी मेथली एंड सान्थाली वे आर एडेड इन 2004 इनके 2004 ताई चाइटा बा ताई काइब्री लैंग्वेज एडंका आरोनो चिनी नॉर्थ ईस्ट नि बोडो लैंग्वेज कैसे हाबु बोडो डोगरी मेथली एंड सान्थाली इनके बोडो रग आफ्रोनो बरोनि लैंग्वेज स्क्रिप्ट रग देवनागरी नाउई आमुनि यागलो बर फटके एड शिड्यूल हाबि थांखा गे ताबु खना बरने आरो एड शिड्यूल हाब थामनि यागलो देवनागरी नाउई गोबां मान स्पेलिंग रग बा गोबां बर रगनो सायांग जक तंखर खनै आबो हाइरब जों खनाव ओके देवनागरी स्क्रिप्ट ना खांगे दातिनो एड शिड्यूल हाबि मान हाइरब बनि जों खनाव ओके दोजेसपा नंथन ओके नरनि परि थाइंगांके 2004 बिसिओ बो लैंग्वेज एड शिड्यूल हाबका के अजागाव बोडो डोगरी मेथली एंड सान्थाली अबुन आंसर इनके ताबुक सुक जरासिं अजागाव रिवाइजिंग माने 3 बार नो खांके 1967 1992 2004 2004 रो 3 ता 1992 3 ता 1967 रो एकटा लैंग्वेज इनके टोटल ताबुक लैंग्वेज 22 लैंग्वेज एट शिड्यूल सब्जेक्ट एबा हाबका ओके जों अरत नोबि मानका 1967 ओ रिवाइजिंग मानि नोखा 1992 ओ तै तीनटा लैंग्वेज हाबका अंगा 2004 रो तै तीनटा लैंग्वेज हाबका पुइला एड शिड्यूल प्रो संसा जाखाबा बुफोर हाबका अंगा के जों आबुनो नाइलायानो कि ओ जागाव एट प्रेजेंट देयर आर डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ 38 मोर लैंग्वेज इन द एड शिड्यूल to the constitution these are so okay omoro fight khele tong omoro e chidlo ma dana heni chide kholai tong aran bising kok barak botong kok barak chini kok borok no borok spelling siok kok barak ne inke a kok barak bo 20 number of hobja go ba borok bo dadi heni sanai tong mani nugja inke engor आंगिका अब हाइरक भोजपुरी र बुटिया अमरक तंग छत्तीसगढ़ी इंग्लिश तो हाबिया बांस इंग्लिश बाइसे ऑफिशियल लैंग्वेज चली तो ओके मगही पाली अमरक हाबिया को मुंडारी नागपुरी तुलु अमरक हाबिया को ओके अमरक बो फाइट खेले तंगले दाना नि बागै इंगां के तै 38 लैंग्वेज एट सिलो दाना नि बागै चाइतोलाय तंगले इंगां के जों और तो नोखा 1967 1992 2004 ताइसे रिवाइजिंग मानिबा ताइसा लैंग्वेज एडमन ओके फाइदि जों ताबु बो बिसियो फुइला एड शिड्यूल नखा के अम 2022 नि एमए ककबरक एंट्रांस नि क्वेश्चन पेपर इनके ओ जागाव जों नायनायलेने ओ जागानि एड शिड्यूल नि औरनि काइसा फाइजक नुका है गांके ओ जागाव जों काइसा फाइजक नुखा इकमो इनके अम 34 नंबर क्वेश्चन ऑफ फाइजा है अम 2022 नि क्वेश्चन पेपर गांके ओ जागाव 1967 1950 1992 2004 आसामिस हिंदी डोगरी मणिपुरी आहाय केसे रजाक इनके जे स्टूडेंट रग जे कैंडिडेट रग बा जे एग्जाम रना थांनाय रग अमरंनि बरनि बखर कोनफोन फाइगला अम तामो लैंग्वेज रजाक सन रजाक ओंखाम ताम बुजिनाय बर और बर कुनु बुजि मांगला गांके
angki to romi manka ba chingle online tong ke phatcha ke romi manka 1967 ta ma assamese hindi ta mo language asai mani language kokborok pro asai kya abo to rom na thangai to tai manle assamese asai mani ki 19 obo hairong ne heida ke o jaga jeng thasing nuk mani 1967 no 8 schedule bo language hamgabo 8 schedule ni pora rok ba 8 schedule ni language rok no bufro edeng kha bufro daja kha bo bisu daja kha ni samani sing ke 1967 no jeng aro jeng manmani hindi ko eni ko duing nai inke 2004 ro hangke jeng ko dogri inke 1992 o hangke monipuri inke 1950 o jeng ek number ko assamese to puila on tongo hangke puila 1950 o 8 schedule khajago ba 8 schedule সংবিধান sonamjago ba aboni puila 8 schedule bufro asai ngangke jeng sanai 1950 inga assamese ngangke te ek number jon se ek number assamese inga total 14 ta language 1950 o tongmani aboni yaglo chinni hapka inga 15 ta aboni yaglo monipuri tai 3 ta monipuri rogni loge tai 3 ta hapka ba total 3 ta hapka inga 2004 tai 4 ta hapka inge bini answer bobong na inga o je borok bo not answer iko not answer ra answer ya bo mas mali yang tam karne ba ke jeng saiman kore ek ni answer hindi inge bo haike nai nai koro or a b c d amoke a b c d amoke bin option inge ko any answer side in chau o any answer side inge on 1967 no monipuri inge to a to cha chaliya okay jeng om nai liang ke jeng saiman no 1967 hindi mane any answer doing nai inge any answer doing ngai ko any answer 2 or bo d o bo tong b o bo tong kai d by b je ba kaisa answer ngai tong kha ang tha cham man sati ka hita 1967 sindi hini man sati ka ngai b o ko b o any answer 2 d o by any answer 2 ngai or je ba kaisa ang nai ngai ang tabu te kaisa nai ka b number nai ka 1950 ngai assamese b ni answer 1 nai pui ko b ni 1 ngai ro b ni answer b o ngai 3 se ngai d o ngai b ni answer 1 kaisa te kaisa man ben an answer saiman ta ang di answer ne ge c 1992 tamba 1992 ga si ko chai monipuri 1992 monipuri rok etong ba habo ge 2004 rok ge dogri ge d ni answer t ge d ni answer 3 ge b ni answer o ding sanai haita ge omo haike norok 8 schedule ni answer rok phaijak tong ge o video rok norok ni bagi very helpful agi bo phaika agiro phayo 8 schedule kaibse language tong rokone phayong ka 8 schedule tawse jora je 2025 6 January ngangke 3 jora tawse jora 8 schedule language 22 nokho tai kwbang ma danan bagi chai toklai tonglai ba fight khelai tonglai hab biako nge total 8 schedule kaibse language tong nge 1950 bisio bobo language 8 schedule tong abro muituma pori nai 1967 bo language hab 2004 bobo language hapka 1992 tinta language hamone abrok tamo inge te waise phaijak tongo te waise anga ulta pulta ka phaika 1967 no hindi riawi alkari ri ka haita inge te abo to chayang nai inge chaya rakhai bo phayo haita inge tobo noro abo no kaham ke man ka inge chaya phan phaito noro buji thanai noro mani thanai inge amon noro tini bagi kaise sikon se video amon ka Kokborok MA entrance rai rokni bagi specialist sanamjak mani inge tinin bagai asal nong siton video jaga like comment share lagi tapok ti jotono desa sandaka